Angikorwo nduriaga na kunyua kiria giothe waihura kana waihurirwo ukoragwo ugite makiria ma kiro 99 oro mwaka cia irio kuringana na uthuthuria wa ruhonge rwa kimabururi rwa UNEP rwa mwaka wa 2021. Ni kuonania makiria ma Akenya mirioni 47 makoragwo magite muigana wa irio kiro bilioni 4.6 oro mwaka ni kwaga kuruga irio cia muiganira. Tukilisha hawa watoto kutokana na ile chakula ambayo tuna source kutoka kwa mashamba ambayo ilikuwa inapotea na inawekwa kwa landfills, huwa tunapunguza hata hewa isiharibike kabisa. Ni undu uyu gikundi kimwe gia kuramata uhuthiri wa irio kioikaine ta food banking ni giikitie ihoya kuri Akenya makorwo na wuigiririki wa kuhuthira irio. Makundi amba individuals ambao wako na chakula ambao hawaitumii na wanaona kamba inaweza tupotea, tunaomba ya kwamba ni vizuri wanakuja kwetu katika afisi zetu. My intention is just to ensure that the Kenyans are fed and that we have a healthy, robust society. Kuringana na afitha munene wa gikundi giki John Githongo augite Akenya aria mari na irio cia kuigana no makorwo makigayana na aria magumiirwo ni ng'aragu bururi-ini. Mahinda-ini maya ni turakorwo tukihe ciana nyingi makiria irio ni tondu twina children's home, orphanage na rehabilitation center makiria ma 50 aria makoragwo matucuthiriirie. Githongo ahithuritie wagi wa migire miega ya irio ni gitumi kimwe kia uthukangia wa irio, riu akiuria thirikari na ikundi kiumbe kunyitanira na guteithiriria Akenya hari uhuthiri mwega wa irio. Ringi ni turakorwo tukiona irio na igakorwo the storage facility iria twinayo ndirahota ku accommodate kiria giothe turakorwo tukiona kuma migunda-ini. Kugo no tuhoe wahisani awendi mwega moke matuteithiririe na niguo tuhote gukorwo na tuki expand our storage facility ona ningi our warehouse. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.